Bia Kamal ka Noor Online TV channel. Kajan gwas me bana racha kate tuokre Noori ti yar ka Noor ti deraro de ti karwa de enu kenti ti la Noori ka ti ka te gaw ki ka te jak. Dera andere char karwa de nu Noor bo nyamdi to kon ka me bu kon lingwas me. Te ka tanat ke tan Noor ti lat ke jengo sha buar mi sha lat cha de la rar. Kane buar sha lat rar. Ameni mi ka ken let boro. Ram let buar jen. Jena chalat. Amen mi let jen nyam ne dial. Kachang dar. Jena buar chalat. Enwer. Bakul won yamdi. Mitaw yen. Letin jek tin nakanware. En kor jen bumal nongo kam nware. Matiech nuarode. Kor jen bumal nongo. Ke taw nungwani tin nakanwar. Ken bunwar jago betega malo. Take a right misha kon lat. Wa la gwawrara la toilet misha widi shaje kum ka gwan mu bar changa shaje wole bangu mu de twok tin dio je teram de tie ke je en toilet mo kien gwawrar kana mo ko dare je ga long ko jen cha widi shaje kum ka gwan mu bar jen tam shit ko muluk nwero lat ke tin jegren kon tin lat ko rodi re nwere muluk rana no ba kala rar branong no benong no gwan dan cha kulo nen ka je ka che mi je chelat na mo jen ta dan de te kan wari no mugur ko no nwere bu ko niam entame te ke to ngwan ti je te yer nwere no shi nwere shi kan dierten ci ta nwere shi kan dier ko tangot no me kana chup ko je ke dong jin let boara shi bu gor no ba ngai rar dien no la lat ngwana rar jen dana jag ngwana ko bi ka go malat karar bi ngaje no na me che je cha je lo ko ne ku cha je lo ko nwere ka kuje mo bro ger duno ramato ngwak chero de men ger ma dong da tini ngwa dan titin ka jaram dan dong dia lia nwere ko logo je no da ro ger chana ko ben ka ponya dan let an lat ko no gwat me re nwere te ka to ngwan to we je ga long ne ka kwaren kon te ka nwere ne ka boten kon tin tere kuma ka ne ka boten kon tin tere lwa kot te ka je lat ka ro dien long kada to shi kana shiang no renta ma ko mite ga mishala do na me jega bete ram wi la no no mo gwaya mishala do na mo gwaya bete ram la no na me jega en mo yere nwer community gwana kendial teaching tirara lo chi tere ching nwari yere nwari na mo jin chu nwar chu je tek kameladi. I've seen many people la jara da gwano. We are giving you warning ko sha ro cha la do na me na cha na la de na warning mutup ke je lo mo jina warning jeno shi fail ga melody nuar mo nong no kur lo cha la no kur niam re te ke de gwi jeno en kur mo jen dana bi lwakke je nana bi mo kata ko ba je lot ke je nuar mo cha fail re te ke de telam balwang dor no ki telam balwak ro da karwade ko larana gwijeno enwere me mi yare je te ram de tuk de lef duno kuji men dan teniam kuji gwa de dan na bingwan buro ger ke jeniam chawdi rande ri gwej pinya tama shangan muto la ja lat ke jek ramadan gwijeno jek duno ko ko run gwa chawdit la je yangi jeno shimi jek che chap gwa de dan ko chabu mat jen ta dan te kanware enwere community di en gwijeno donga chor ko jek to kon le jen yen bot kiene de konen to kalwang gwene no dong chikene de ngaje no mo mijek duno la te ke turning point kut tene dial chwa jaga dor tene dial chwa chore tene dial chwa jago bika mieng re loyni ken la te ke gwan bika loyken bika le ko je bika ngaje gwan mi le de mo mijek
men ter kon gwa me o de nuer community der te kamal der te kanok karwade en tawdu ka me je ka ngum be nong nuer be yar nuer te nuer benang niam benang nuer ku jamo ngwane kalat karar mite mi jeng shalat alat karar ba janga jene dial chit ka ter nan kam nuer nyen ka rodien nyen kan ka tuk dole nuer tikan ten kon je kon na ka tikan luang ka me tukan ka munyo da gwano don shi nuer chika rodien de luang ka mat ke chikan de te wai kel mat kan dial de wuje mo der dak ka shing den kon lat ka rodien enemy shika rwai ni ten kon tila nyang mal ka shikan ka nok enemy shiran che luk che je nok no ba je luk enemy shiran she weakness de ke ta anda na je ka je te je kon ngach ano nuer bo niam ran bro dok kon wai ka je ka kon la de jin bi ter kwara bi wai karo shi kwar shi bi ter lora bang ko tene ter ka kwar ta ma jen kwar ten nyi na wanda mo ta nang tuk dole deg na rodian lino shenga na mo be nuer be nang ne be nang ne nuere tel mo go ambelet ka dor shenga kel yene de kono no ka jen o bi je ka taw shwa gwin jen o te gen nuere na gen nuere ramishi mi jeg lat ramishi mi jeg che lat re nuere deg nuere amat ka to ne dial be ngajo no mo jeg broda ger broda wuch jan be shwa apologize ka mi jeg dana chelat nuer mi shi apologize la no che mo warning che jo yene ti yene ne ajeno bajile ne ala yen ran no bi yen ke kujo control ke shameful thing mishalat ke dung bor mishalat ka pride ke lyak ndan te ji tel mu gamba non gwadame there are few reasons why some people prepare to hide their mistakes or wrongdoing within a community. Number one is fear of shame. Fear of shame. Number two, power and control. Number three, cultural expectation. Number four, avoiding consequences. Number five, pride and ego. Number six, distrust. Lana gujeno micha rajme micha jo larar by information me ba jo la jor ko do mi choro lot michi gurno ba je la rar ngum tugu kor ke je ngum tugu bar ke je ngum tugu kunne ke je ngum tugu je no broad liya ke je nyamnat. I remember nuari ni chiang kor ke ndiala kan kalet jo man jen ko danatin mite ke shek michi wut che je kwet ke che ular mi je michi wut mo je mo ke riet baradin be chol mo binyin karama mo so bu wun bu ko nyin ka jonga ka jok chek bi wut be nyin ke wut do dien kuje targa manana gaka donga jen che mo te gare ko kuje je jen ta dana te kan ware nuare kene mi je ka to no mi je cha bu to tele gwa bu no nang ten benang na nuare kor tele mal bu no ngre dan ko nuare tele development bu no la siang shop che mat che bu no ka tel no bu no bu dag na bien dor ma de tamerun ba dag la dai biamara tem erun ba dagala bang biamara tem ba la zero ko tele yongo tele ye stamina tele ye rot tele ye ko there and responsibility accountability kami jemu chalat da jalare yes chalat I'm sorry tele jakaya ana mi shi adun kon mat ke chiran che dure che ngach banwer community ba je kula nang nyam ka je ndo bdan banwer community ba kula teke je duno mo na ran te ko ite ga te ba to cha gor no ba linga ka bor ka yen lat boro tala gwam bo nyam ko ye ken organization wadi ala kontin let buka zero no buka bang bang enemi shi kan cherken ready ndi kana kon gere shi ka chare ngan la ko nyal eno gerne kene no go chine di jeki ne kalat kene wo ro datan gwir ke gwir te lat ke la shi ngoro da ya dut ke dude ba yu ge no ye kan te ka lwango bu shi ndien lat jor to kene kon yar kana net your weakness ngan mandan na dong chin wer shi de lwanga ja ka ngeda no jil lwe ken wo mele dim shoro lon meden wer community de nak so jena mo gor ken wo de lar yimo an biya taga mal barna je gamar de